ngade episode ndo barang priang subhai fi sachila ha kanai ka tuition class lengba kanai ka YouTube. Kata sengai cinya batai saya kowe ke topik kata kade ka structure jong gini ki antibody, structure of antibody. Nai chua kata cian kamkan chua uaya utau antibody. Hai kelas menang mai hapo se ngalawan ong ki kelas 10 hapo cila chatkan ba kita ki antibody ki ya ki deki cipai ki buya kun perca ya ki naik kenyang ki men pencuk jahai ci. Let's say bakteria, virus, protozoa, fungi, lane kino ki substan ki men pencuk jahai ci. Te haba ki naik antibody ki kun perca nan yeta ci ong ki deki cipai te kin am suloi, kin am som, kin am rente, kin am wat ya. Hendrai ki en ya kita ki chemical ki bula ban pencap niti ki en ya kita ki substance ki bala ban pencap yeta kinya. Te ki ya ki antibody siap digunakan nomor berkata sedangkan antibody udah sipai ubu kun perca ya ki kenyang yong jahai ban penlaj ilaci ban penlaj ci ba kenang bu cin n berobor ha ka yong kot yong kya te ki ya kita ki antibody hai cir kita nai ngal de tho ki antibody ki kita ki proteins is a special proteins produced by the immune system. Te kinai ki antibody ki de kita ki kenja proteins ki bulong mai kerpang ha nomor proteins ki en bon jat proteins te u antibody wa de we na kita ki proteins u bulong special bulong kerpang ha but iya gini ki proteins la chna la ne la pen moit da ketika immune system satama an antibody is a special proteins produced by the immune system to protect our body from infectious or to protect our body from bacteria, fungi, then virus and the other protozoa and the other substances. Te uta antibody. Te yau antibody cila ro ban ong khot kertang sa da wede kata udeu immunoglobulins short form ki chai tho IG kirnai IG ya antibody ki chai ong ba udeu tau immunoglobulin en arta kertang teng antibody ki ong ro de immunoglobulin te ya ki antibody lane ya ki immunoglobulin ki pia ha kita ki sanjat ki sanjat kata IgA, IgM, IgE, IgG but IgD ya kini ki classification of immunoglobulin IgA, IgE, IgD matuta ter ye nai jensa pule bha primary ha ka BSc bar ha ka MSc te na kamenta menai ya pi kelas 12 ke enkam terbucinkan ya kinai ki en ha ki immunoglobulin ki pia ki sanjat kata kede IgA, IgM, IgE but IgG but IgD immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E, immunoglobulin G but immunoglobulin D. Te watla ha ka kot kayong pi kipat man kipat aire ya kata ka yung terikam yung ginay pada batai bahari ginay hendrai malu mala tat bunkan ngan ong ya pi unai u immunoglobulin A na u immunoglobulin A ude we na kijat immunoglobulin ubu N ha kaneka mucous membrane kayo chi mucous membrane na ha kino ki kenja fluid ki bukan hapo kamet kayo chi let's say ngan example ya pi nan ketika imut ketika mucus
kebuan hak imut ta kibu ne kibu sap kibu kha hau na kurang yang ci tangkro yang ci kiti kidi we na kimikos te de ore ta kinai ki an what ha ka saliva ka umbar ka yang ci saliva kinaki immunoglobulin A na ki an ha kinaki mucous membrane ki an ha kinaki saliva ki an what ha ki umat ki yang ci tears te ci cawa poi perkare ci cawa mudore na neta bu ki umat ki yang ci kana ka imut ki yang ci kana ka umbar ki yang ci wa kadika we ke buya rap ya ci ban pencap ya kineki kenyang le se kila bandik bakteria lan ki virus selia namar bu ha kinai ki umbar ki itmot ki ki an kineki immunoglobulin A te kata immunoglobulin M IgM deh udah ya unai IgM udah we na ki jaj antibody lan jaj immunoglobulin ubuan haka snam gayuci lan hakini ki body fluid la se haka plasma lan ka blood gayuci uan kita but unai IgM IgM udah we na ki jaj antibody ubade attack niko ubade akun percak niko ya kinai ki kenyang yang jai bunyi kok IgM marsen rum unai virus lan bakteria uban de ya kun percak niko bat kita udah unai IgM IgM te cian na IgE bro IgE udah we na kejad antibody lan immunoglobulin ubuan haka sni dok kayo ci wan haka sni dok kayo ci lan wan hakine ki mucous membrane in but unai IgE upenlong ya kanai ka bacu ongka ya kanai ka alergi bu wan haka sni dok yo ci deh wan haki kemut yo ci tat curung ketika pui lan tat cuan kino yang jai cijerhe detre cijerhe selia kinai ki penlong ya ka alergi kinai ki IgE kinai ki IgE kia nomor kia kun arti ya te sam jerhe terla sam jerhe kamut hat por jerhe kamu bi pom ki bakteria ni virus ha kitiki umbar ki yang ci kiti bu mo ca kapor jerhe lane kedaan haka sni do yang ci daj terot piji ongka saw keti ongka alergi to kian ya una IgG udah jaj immunoglobulin ubu bontam napdeng baro ke immunoglobulin bukan haka snam lane hakini ki body fluid ki yang ci unai IgG IgG bon ha but unai IgG u arab ci lan u da ci na kayong keta yung kineki virus lan kineki bakteria te IgD pade IgD ya nai IgD ayo cha hadu menai cepat menekan hari hadu kata-kata ya kar kom trikam kebu yung unai tenewa unai IgD UNH ki marsenda arkineki B cell coba ngan sabatai siapa kita ki bisel te unai IgD UN marsenda arkineki bisel ki dikimen penmoja kineki antibody ini te unai signal lalu tu ya utau bisel penmoja kineki antibody le se IgM lalu IgG te kata kadeka we nakarkom trikam yo unai IgD kata kini cirno word haka structure haba on ka structure cisapkan bu kin batai beja kadur kadar dre ya kadur kadar lo no li no cuang yang stem lo ne jurong akut nan kata kedika structure ane te UN ka structure ko batai beja kayong long yung ka ba cici jila bar kadur kadar to kata ka structure pikir kanai kadur kadika ador yang antibody hayo cha kamana der be thik la nai tne wa bandro be thik yo antibody ya ka kardam gong phi
kelas 12 kapat manda na en kamre te cidro ya kena kedor bat ya kena kedor ngacem na kod NCERT kelas 12 ni biology te kena kedor pincir bat kena kedor bat tir bat kena peni asriam ya kena ari kena kyo batai te takata pisukan ba to cini cir the antibody has a Y-shaped structure didre when on Y on antibody has a Y-shaped structure kata ka point ka kong te subha ban ai ka point ciri kana dor sa tho ka point te una enan Y te antibody is a Y-shaped structure te it has 4 polypeptide chain 4 polypeptide chain 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 no namar ta ki antibody ki judge proteins te ki proteins la penong ya daki peptides didre lane ki polypeptides cibon ma akine ki polypeptides lane ki amino acid kin penlong ya kine ki proteins te ya unai antibody namar blok penlong da kita ki peptides nakal kadau ki oma ude polypeptides uban kanata ki polypeptides na en salta cer way a lai salta kine ki polypeptide kata arta ki kte men jerong arta ki kte men kut 2 long arm and 2 short arm kinai ki dik ki men jerong nai bat kinai ki men kut te kesuk on cer berarti 2 long arm 2 short arm hence it is called as H2L2 te kemut yung artaki long artaki H2L2 artaki men ki heavy change lam artaki ki light change ya kinai ki men jerong ki heavy change ya kinai ki men kut ki light change kinai ki heavy change but kinai ki men kut ki light change la de thon nai na la de thon ti ta at each end there is an amino group and carbonyl group pinna cer te kot yung phi la ni nei phis ji hat tudu yung ginai ki an kinai carbonyl change but kinai ki amino group ngomong ong ki amino group but ki carbonyl group cer nai tho n kamu ka theo ya amino group nomor NH2 kade amino didre COO pade kadeka carbonyl group tengan sutho phi tadu kan silia atho carbonyl nice atho amino group di kalau nai namang oi phi menta la penlong naki amino acid ya kini ki protein te nan ainu sa phi we naki amino acid to nai de we naki amino acid ker hanu amino acid cian ya kaneka amino group cian ya unai carbonyl group tikna ki an amino group but carbonyl group naga kadau ya antibody yang ha ki tudu yang ki antibody ki an ki amino group but ki carbonyl group to kata disulfide bond link between light and heavy change heavy and heavy change ini manla kineki change manla kineki polypeptide la payas do are link LINKED payas do da bia la payas do da kineki sulfide S kamu ka tahu sulfide te bu arta ki S kamu arta disulfide te ya kinai ki antibody la payas do lom da kineki sulfide bond hap dang yong light change but heavy change chernai unai light change no heavy change unai light change heavy change ki an ong kineki SS te kinai ki disulfide bond ki payas do nai lani let's say kal bande light change and light change piji unai light change but light change ki payas do lom te sa ka wel lot heavy change and heavy change heavy change but heavy change te kiti
light change, heavy change, light change, heavy change. Kita pakai dot dabia. Dah kini ki disulfide bond. Toh này, each light change and heavy change has antigen binding site. Lada antibody unre kini ki antigen binding site kemur kaceman toy antibody didere. Te manlau antibody kidebon N ya kini ki antigen binding site. Kini tului nai. Kideki antigen binding site. Kemudian antigen binding site. Antigen binding site are the site where the antigen are trapped. Okay, by the antibody. Kemudian kedik ya kini ki binding site kidek kita ki jaka site kemudian jaka hakaba ya kini ki antigen sak cabat haki antibody cubu na di antigen lo irung hamat lati te penmoy antibody sudah kami skak lati te ladap kamti sudah sama penmoy ya ki aya ki bulong B tu virus dan bakteria bat ti kisah pencap bat hakata kurukom kini ki bakteria lani ki virus kicap pencap kini ki antibody te kinai kita ki binding site te kanai kita kata structure yang ki antibody ka bodong long basic nang tayong pi kelas 12 hanre haka BSc pede pin sa batai my bond lolot yan nai my bond lolot yan nai te kan kam chi ba chin chop hai kanaka konsep jelam nai kanaka structure antibody lane kineki antibody te nakamta kayong pi bupintatkan sadatama bat sadai onglam Yeman hacung baro abu kati kadot lari ke yung bu kabu nengkong kabu moit la keme kabu long bel stem kata ki kot kerteng yang naik ki ongka kolostrum ka kolostrum te kana kolostrum kade ka ki ka kenda proteins kabu n lani ketika kenja dot kabu moit lani ka umumbu kabu N ya unai ujat immunoglobulin E immunoglobulin E te ketika en kam haban ai ya kina long namar bu kina long ki en kam ya kati nawar ki en kam ya kina ki immunoglobulin habur lada E lada ki cok ya kini bakteria na kini virus let's say unai ulak banyak dain alung warna ki dang long telur boro te kabanta kan ka antibody ka api ngacu api cirenai sak thau nai cirenai sak thau tanam tabe enong ere te ngatrai filosofikan gati bat nangamta kan ka antibody structure antibody namta kata sengai ngan pen kun no terkenai kublai sibon